It's a breaking news kabisa. Yes we. Ndabona ufana w'ikipe Arsenal tera agatebe wiyumvira aka kantu. Breaking news. Uyu mugabo amwita Gabriel Jesus, imagiye kirekire ari mu mvune, yitwa Gabriel Jesus kabisa. Uyu mugabo kabisa w'umunya Brazil akaba rero amaze kuba yagaruka mu myitozo y'ikipe ya Arsenal nyuma y'igihe kirekire ari mu mvune. Gabriel Jesus abantu benshi baje babyishimira nyuma y'ivunika rya Victor Gyökeres ndetse no witwa Gabriel Martinelli, utibagiwe witwa Kai Havertz, utibagiwe Noni Madueke, utibagiwe kandi n'abakinnyi batandukanye barimo Martin Odegaard. Rero ikipe Arsenal ikaba rero nkuko ibinyamakuru no kugenda bitangaza nuko uwitwa Gabriel Jesus akaba atangiye imyitozo na bagenzi be akanya kariko kose. Uwitwa Gabriel Jesus turaza ko twamubona kabisa ku mukino w'ikipe ya Sunderland muri weekend. Ese Gabriel Jesus wamwishimiye? Icyingenzi nuko ugomba kuba bamenya yuko uwitwa Gabriel Jesus agiye kuba kabisa afatanya n'abandi kubataka izamu y'ikipe ya Arsenal kabisa. Uwitwa Gabriel Jesus uyu mugabo wavuye mu ikipe ya Manchester City yerekeza mu ikipe ya Arsenal aka kanya rero nyuma y'igihe kirekire ari mu mvune akaba rero amaze kuba yasubukura imyitozo. Twari tuzi yuko azagaruka mu kwezi kwa 12 ariko ibitangaza birabaye. Uwitwa Gabriel Jesus akaba rero amaze kuba yagaruka mu myitozo akanya kariko kose. Tuzabona ku mukino wa Champions League kabisa ku munsi wo kuwa gatandatu. Rero ikindi kintu ugomba kuba wamenya nuko uwitwa Gabriel Jesus niba yagarutse biraza kuba bisobanuye yuko witwa Mikel Merino ndetse na Gabriel Jesus nibo ikipe ya Arsenal iri buze kuba yifashisha muri iki gihe irimo cyo kubagira gute yashaka ibitego. Gabriel Jesus abantu benshi nabonye bagenda babyishimira nubwo hari abarimo kugenda bamusabira yuko agomba kuba yagenda. Twaje tubona amakuru agiye atandukanye bavuga yuko agomba kuba yasubira iwabo mu gihugu cya Brazil, ariko andi makuru akavuga yuko witwa Gabriel Jesus ashobora kuzerekeza mu ikipe ya Olympique de Marseille ndetse utibagiwe n'ikipe ya Juventus. Ikipe ya Juventus yo ikaba kabisa yifuza witwa Gabriel Jesus kuba yamutwara mu kwezi kwa mbere. Ikipe ya Arsenal nayo bakaba bakora swap deal uwitwa Kenan Yildiz akaba yaza mu ikipe ya Arsenal, Gabriel Jesus akarekeza hariya kabisa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ariko Gabriel Jesus we akavuga ati mu gihe cyose mfite amasezerano n'ikipe ya Arsenal nta hantu ugomba kuba nakerekeza kereka ari ikipe yabisemo kuba yandekura ngagenda. Ariko icyo Jesus yifuza nuko yatwara na byibuze igikombe n'ikipe ya Arsenal, kandi ubona yuko amahirwe ni menshi kuko aka kanya ikipe Arsenal ni ya mbere n'amanota 25 ikurikirwa n'ikipe ya Manchester City n'amanota 19, ikipe ya Liverpool ku mwanya wa 3 n'amanota 18 kabisa. Akaba rero ari gutyo bimeze. Witwa Gabriel Jesus yagarutse mu myitozo aje kuba yafatikanya na bagenzi be kabisa kugira ngo barebe uburyo bafasha ikipe kuba yatwara igikombe cya Champions League. Ese Gabriel Jesus araza kuba yagaruka ari ku rwego ariho cyangwa n'uburaza kugaruka kabisa ari hasi kubera ikibazo cy'imvune? Indi update ugomba kwamenya nuko witwa Gabriel Martinelli ngo azagaruka ku mukino w'ikipe ya Tottenham Hotspur aho izaba irimo gukina n'ikipe ya Arsenal, anako kandi abandi bakinnyi batandukanye harimo uwitwa Victor Gyökeres, witwa Martin Odegaard, witwa kandi Noni Madueke ndetse na Kai Havertz. Abo bose ngo bazagaruka nyuma ya international break yo mu kwezi kabisa turimo ngo nibwo abagabo bazagaruka. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko byibuze ikipe ya Arsenal witwa Victor Gyökeres, Mikel Merino, Gabriel Jesus, Kai Havertz, abo bose n'abakinnyi byibuze ikipe ya Arsenal yifashisha mu gushaka ibitego. Ariko uhari no witwa Mikel Merino wenyine, ariko Gabriel Jesus nawe akaba amaze kubagira gute yakiruka imvune akaba yagarutse. Jesus twese tugomba kuba twamwishimira. Nawe ahantu uri hose andika muri comment, ese Gabriel Jesus wamwishimiye kuba yagarutse? Ese Gabriel Jesus ni umukinnyi ufite ikintu aribeze ko afasha ikipe ya Arsenal cyangwa n'ubundi agiye kugaruka yagira gute yareba uburyo yafatisha fitness neza noneho bazamurekure mu kwezi kwa mbere? Gusa ngiye ku bwanje numvaga uwitwa Gabriel Jesus yaguma mu ikipe ya Arsenal byaba byiza akazagira gute akazaba yasohoka asoje amasezerano cyangwa se bakazagira gute bakazamugurisha mu kwezi kwa gatandatu. Ariko inkuru nyamukuru, inkuru yatuzanye ahangaha ni iyi breaking news ya Gabriel Jesus wagarutse mu myitozo. Nagiye mbona abitwa ba Max Roman, abitwa ba Mikel Merino, abitwa ba Declan Rice, abitwa kabisa abakinnyi batandukanye ba Eberechi Eze barimo gukorana nawe imyitozo kabisa ku kibuga cya Arsenal cy'imyitozo Serbia kabisa.
abagabo bombi bari barimo gukora imyitozo. Gabriel Jesus, welcome to the Gunners. Ikindi twamenya nuko Arsenal aza gukina n'ikipe ya Sunderland. Umugabo witwa Granit Xhaka aravuga ati Mikel Arteta sinzibagirwa umunsi wa mbere agera mu ikipe ya Arsenal. Witwa Granit Xhaka aravuga ati Mikel Arteta yaraje mu ikipe ya Arsenal kabisa. Tubona yuko hari ikindi kintu gihindutse. So Arsenal iraza gukina n'ikipe ya Sunderland muri iyi weekend. Arsenal ni itsinda izuza amanota 28. Byose reka tubihange amaso turebe uko biri buze kuba bigenda kabisa. Mwibutsa yuko muri iyi weekend hari match ikomeye hagati y'ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ese izi kipe zombi zose zizatsinda? Ntago byashoboka, ariko kunganya byashoboka, cyangwa se imwe igatsinda ngenzi yayo. Ese wowe ari Man City na Liverpool, ni iyihe kipe wumva yatsinda indi? Ese wowe kubwa wumva na kipe ya Arsenal urifuza yuko Man City na Liverpool inde watsinda agatwara amanota 3? Byandika muri komenti, turaza kwa tureba ibindi biganiro mu kanya gato cyane. Iyi ni Umuhuro TV. Kanda subscribe niba utarakanda subscribe, kanda kandi like ndetse usharinga na bagenzi bawe kabisa. Iyi video ibagereho. Witwa Gabriel Jesus mumwishimira kabisa, yagarutse mu myitozo. Oh la la.